Poštovani gledalci televizije Voguš, želimo vam dobar dan i dobrodošlicu u još jedno zajedničko udruženje u otvorenom programu. I danas, kao i obično, imamo mnoštvo novih informacija, imamo zanimljive goste sa kojima ćemo razgovarati o izuzetno zanimljivim temama. Na samom početku otvorenog programa predstavit ćemo vam takmičare udruženja Oaza koje su na takmičenju u švedskom Malmeu donijeli brojne medalje, zlato, srebro i bronzu donijeli su ovdje u Sarajevo. Biće tu i drugih zanimljivih tema, stoga ostaje poziv da budete i naredna 2 sata uz otvoreni program i sve ono što smo pripremili za vas. Dobrodošli. Poštovani gledalci, i dalje pratite otvoreni program. Još jednom želimo vam dobrodošlicu. Kao što sam kazala u samoj najavi, govorit ćemo danas o uspjesima udruženja Oaza, o velikim uspjesima članova, odnosno sportista ovog udruženja. Sa nama u studiju su osvajači zlatne, srebrne i bronzane medalja. Na samom početku predstavit ćemo prvi dio ove ekipe. Sa nama u studiju su Robert Steiner, stenotenisir, Damir Ramić, također stenotenisir, i Samir Halilović, koordinator programa za sport u udruženju Oaza. Dobar dan i dobrodošli u otvoreni program. Evo, prije svega da nam kažete kakvi su dojmovi iz Malmea, kad ste se vratili, jesu se posložili utisci? Posložili su se utisci. Jeste li sretni, jeste li zadovoljni? Pa jesam, evo, glavni tamo dođer bio kao prvo, onda se ostao. Bitno je da se dobro najde, pa onda se može trenirati, bilo šta drugo rad, pa upravo ste. Ima ona jedna reklama, kažu, kad si gladan nisi svoj. Pa jest. Ono je otprilike to. Kod vas, evo, kakva je situacija? Vi ste osvajači i zlatne medalje, i bronzane, i srebrne, znači sve imate medalje oko vrata. Pretpostavljam da ste sretni, da ste jako uzbuđeni. To je jako dobar rezultat. Ja sam očekivao da možda 2 zlatne, ali eto, malo me reket zezuo, ispao je gume, pa nadam se boljem rezultatu ako budem išao sljedeće godine. Nije imao karbonat. Uvijek ovako vesele, Samire, ekipa, je li ovako lakše trenirati, ili ovako lakše dobre rezultate postizati? Pa sigurno da jeste, kad je atmosfera onako fina u timu, onda je sve lakše i sve nekako ljepše ide. Ovaj put je zaista bilo sjajno, imali smo super rezultate. To je jedno veliko takmičenje međunarodno koje ima tradiciju dugu preko 40 godina, sa preko 2000 sportista sa raznih strana svijeta. I ove godine smo nastupili, imali smo zaista ekstra rezultate s obzirom kako smo sa neke strane sa treninzima malo skudniji u odnosu na opremu kojom raspolažemo, to je zaista veliko uspjeh. Takmičari su zadovoljni. Kakva je bila konkurencija? Evo, kad ste tamo otišli u Malme, je li vas to malo preplašilo? Jest, malo smo se znojile ruke. Uglavnom ja kad sam igrao, ja sam imao toliko dobru konkurenciju. Najteži meč sam imao protiv jednog iz Irske. Ja sam mu dao nanak Nuno junior, pošto ima naučar, ima kosu, nekako sitan, ali super igra, strašno je to, bilo je 2-0 za mene, stigo me na 2-2, ja ga nekako dobio 3-2, ali je bilo borba, vjerujte. Do samog kraja bilo je borba. Bilo je. Ostali takmičari bili su van vaše konkurencije, znači Gorane, vi ste bili bolji. Robert su uprosti. Jest. Ostali nisu bili tako dobri kao što ste vi pripremali. Mi nismo oni melitni bili, oni najlepši, mi smo bili ta... Neka srednja klasa, jel? 11, jel tako? Pa, inače, na takvim takmičenjima postoji nacionalna klasifikacija gdje ljudi koji su delegirani od svjetske stenotenijske kuće, oni naprave klasifikaciju odnosno na sposobnosti, odnosno vrstu i stepen invaliditeta, oni prave te grupe i oni su ove godine i dobili tu nacionalnu klasifikaciju i sada mogu nastupiti na bilo kojem međunarodnom turniru za osobe s invaliditetom. I shodno tome su nastupali grupama kojima pripadaju. Tako su nastupili u Class Performance 3, S11 za osobe s intelektualnim teškoćama i u dublu u otvorenoj kategoriji za sve.
pri Hrvatsku avionom je bilo let Kopenhagen, Beč, kad se iz Beča vraćao avion za Sarajevo, taman kad je bilo sjedanje aviona, jedan gospodin što je išao s nama, zove se Mido. I on je meni rekao, još se bio ljulja, pošto je bio vjetar. Kaže, eno dole vlakova, kaže, samo ga spomnite dok ne sleti avion. Znači, bilo je malo onako i strašno, s obzirom na turbulencije. Ispod Digmana uvijek vjetar puše. Pa što? Ma ne, u sjevernoj Evropi, tamo gdje je to bi bili najavljeni strašni vjetrovi obustavnog saobraćaja, avionskog saobraćaja. Pošto je kod nas prekjučer bio obustavljen saobraćaj na međunarodnom aerodromu ovdje u Sarajevu, tako da ste dobro isletjeli. A eto, ljuljao sam avion i čovjek je spominje mi vlakove. Znači, pokušavali smo zapričati o avionu, ne mislite baš onom svemu. Damire, kako je za tebe ovo bilo iskustvo u Malmeu? Šta kažete vi, kakva je konkurencija bila? Kako oni treniraju? Jeste imali priliku da se družite posle mečeva? Ili ipak još uvijek onako bio takmičarski duh, pa niste se družili? Pa, oni imaju više treninga nego ja, to je sigurno. Imaju kvalitetnije treninga, ali opet ja sam dao sve od sebe da što bolje doguram što dalje, jer to... I to je rezultiralo ovim sjajnim odličjima, ovim medaljama koje imate. Inače, koliko dugo trenirate stoni tenis? Koliko dugo treniram? Ja sam prvi put počeo vidjeti na to bedeze nešto. Onako, kroz igru? Onda je on 2008. Onda smo od 2012. počeli... Ozbiljnije da se bavite s onim. I kako to sad ide, sad ova prvenstva? Sad prvenstva, sad su medalje, jel sad više ne igrate se onako samo zbog zabave? No ja, sad evo što kaže gospodin Sajmi, trebalo bi to nešto da bude, da će biti tih turnira, tako evo. Ima li najavljenih turnira, Samira, evo što vi kažete? Sad smo pokušali da vidimo šta će se dešavati na tom međunarodnom nivou, koliko ćemo uspjeti da osiguramo neka sredstva, da bi na neke međunarodni turnire i tako osvajali te bodove. To ćemo sad biti neka naredna stepenca, što se tiče treninga, sami trenutno oni treniraju svaki dan. I ovim putem se zahvalio KSC u Vogošća jer su nam obezbijedili termine za 4 puta sedmično za njihove treninge. Hoćete li odmeriti snage sa ovim vogošćanskim stonoteniserima? Kažu da su dobre? Ako smiju. Ako smiju, je li ovo neki javni izazov na dvobor? Nije javno, nismo mi na tom levelu, igramo mi koliko možemo, nismo mi na levelu tih školovanih igrača, mi smo malo slabiji od njih. Ali lijepo odmeriti snage i onako naučiti neki novi potez. Dobro, ne bi bio loše, ali ne znam ja to sad. Hoće li to biti važnije, ja? Evo ja mislim da će se direktor potruditi da se susretne se i sa našim vogoštanskim stonoteniserima koje ostvarivaju zaista zapažene rezultate, isto tako kao i vi, samo na drugim nekim takmičenjima, ali vole stoni tenis kao i vi. Evo, odmah pitanje, zbog čega ste zavoljeli baš stoni tenis, zašto tu nije neki drugi sport? Da budem iskren, ja sam ko mali trenirao nešto malo ko gimnastiku. Trenirao sam 1 godinu od 2000 do 2001. Što dobro, pa gimnastiku, ali to bio, ima puno sportova, nekako stoni tenis, najljepše. Damire, kod vas kako? Pa eto, prvo sam igrao ko mali fudbala, pa što sam porastao košarku, pa mi košarka dojadila, pa eto, upoznao sam njega, upoznao sam se s stonim tenisom i to mi je bilo zanimljivo, ja tad igram svakodnevno stoni tenis. I koliko vam znači ovo što se bavite sportom, što ste u udruženju aktivni na ovom polju, što jednostavno možete svoj talenat izraziti kroz sport? Ovaj dan toliko dobro igra da on sam zato mi kaže da će biti talent. Pa uglavnom, Ko bolje igra od vas dvojice? On je daleko bolji, po pobjedi njega jednom godišnje. Desi se.
Znači kad nije u nekom dobrom raspoloženju. Kad se prede. Uglavnom on daleko bolje. Bude borbe nekada, ali uglavnom on je... On prednjači u tom svemu. Samir, evo što vi kažete, koliko sport pomaže? Evo znamo uvijek da kada govorimo o djeci da uvijek sportisti govore da djece trebaju od rane dobi da se bave sportom, da to pospješuje njihove mentalne i fizičke sposobnosti, pospješuje razvoj, da ih nekako uči da budu organizovani. Evo, koliko u ovom slučaju kroz udruženje ste vi vidjeli da sport u stvari utječe i da ima napretka kod svih ovih sportista koji su u udruženju Oaza? Pa sigurno da ima, jer uče se nekoj radnoj disciplini, svoje odgovornosti prema zadatku koji dobiju, pozitivno troše svoje slobodno vrijeme, imaju određeni benefit na svoj zdravstveni status, imaju priliku da putuju po raznim takmičenjima kako u Bosni i Hercegovini, tako i po svijetu i mislim da je to jedna dovoljna satisfakcija da bi se neko bavio onoliko koliko je, što kažu, u stanju. Kolika je vaša odgovornost evo kada su u pitanju sportske aktivnosti u udruženju Oaza? Na koji način evo pripremate sportiste, na koji način pripremate sve takmičare da idu na velika takmičenja? Ako znamo da ima treme i kod najzdravijih ljudi, da tako kažem, evo kako se sve one nosi sa tom tremom i evo spomenuo je Robert i samo to putovanje u avionu. Evo, na koji način vi im pomažete da prevaziđu sve to i koja je tu vaša odgovornost? Pa to je sigurno, uvijek neko mora biti najodgovorniji za to sve što se dešava, ali oni su dovoljno stekli znanje i iskustva da bi mogli procijeniti trenutnu situaciju u kojoj se nalaze, a mi to nekako zajednički pokušavamo malo obličiti da napravimo nešto što će njima olakšati sam, recimo, meč kad igraju, zajedno pokušavamo procijeniti neke stvari da bi oni što bolje nastupili na tom meču i ostvarili što bolji rezultat. Svakako, izvolite. Da kažem, kad smo bili u hotelskoj sobi, dame kupio u supermarketu onako pakovanje bombona. Ja kad sam to probao, ja sam za to neke kakve bombone, to bilo komorska sol, ja to moram da izbacim i gospod sam rumrovac. Znači, bude tu i ovako dogodovština, bude smijeha, uvijek veselo. Evo, malo prije smo zaključili da je Robert zadužen za ovo dobro raspoloženje u ekipi. To je nevjerovatno, svaki dan po nekoliko tako anegdota bude i onda on to sve kasnije prenesi na papir i iscrta, pravi stripove od tog svega i onda mi se vraćamo, prosto smijemo se. Onako, baš je jedna lijepa atmosfera, prijateljska, prije svega na kraju je nagrađena tim njihovim uspjehom, što i može biti možda ta neka satisfakcija. Svakako. Roberte, niste nam se pohvalili da radite stripove? I crtamo. I stripove crtamo. Šta najčešće crtate? Je li ove događaje iz udruženja, sa druženja, sa takmičenja? Šta me asociram. Znači, kakva inspiracija u tom momentu tu i crtate? Damire, jeste li imali priliku da obiđete Malme, jeste li imali priliku da malo upoznate grad? Jesmo, i da tako danas oduva vjetar koliko je lijep grad. Pa dobro, lijep je grad, što jest. Evropski je to grad, malo smo hodali. Lijepo je šta su naredni planovi, evo, se već pripremate ili ste još uvijek pod utiscima pa se malo odmarate od Malmea? Naredni plan da posle ovog intervjua idemo na trening. Ne mogu ništa. Znači sad je odmor? Sad se odmaram. Ja vam čestitam od srca na osvojenim medaljama. Evo, ja se nadam da će biti u budućnosti još više i da ćemo se družiti nekom drugom prilikom. Hvala vam lijepo za izdvojeno vrijeme. Sad je vrijeme da napravimo smjenu. Sad je vrijeme za reklame. Evo, Robert je već najavio da ide marketinški blok, a nakon toga ponovno se vraćamo u studiju. Poštovani gledalci, dalje pratite Otvoreni program, kod nas je uvijek vesela i vedra atmosfera. Evo, imali ste priliku da upoznate članove udruženja Oaza, članove koji su bili na takmičenju u Malmeu i koji su osvojili zaista vrijedna odličja, zlato, srebro i bronzu u stolnom tenisu, ali dalje govorimo o udruženju Oaza. Sa nama su također Irfan Kulić, on je član udruženja i stolnotenisir. Dobar dan, Irfan, i tebi. Dobar dan. I Armin Smajlović, direktor udruženja
udruženja Oaza. Armine, dobrodošli u Otvoreni program. Hvala i hvala vam na pozivu. Evo, sjajna atmosfera, malo prije bila onako, baš smo se od srca nasmijali i uživali u dogodovštinama koje su nam takmičari ispričali. Kako je tebi evo bilo u Malmeu? Kakve nosiš uspomene iz ovog grada? Prije svega, ovo je jedna sjajna ekipa, prije svega to prijateljska atmosfera, upoznavanje jedne prelijepe zemlje, jednog prelijepog grada, što je možda još bitnije, predstavljanje našeg udruženja Oaza, a i posebno predstavljanje naše domovine. Na najljepši način ste je predstavili. Upravo tako. Evo, vidjeli ste kod kolega i neke medalje gdje smo, što kažete, na najbolji predstavili mogući način. Kako je izgledalo? Evo, malo prije u neformalnom dijelu razgovora kazali ste, vi već tek 1 godinu trenirate stoni tenis, već ste uspjeli otići na ovako jedno značajno takmičenje. Armin kaže da je to takmičenje svjetskog ranga, da tu ima mnogo zemalja, mnogo takmičara, mnogo onih koji jako dugo treniraju, ne samo stoni tenis, nego i druge sportove. Upravo tako, to su ljudi koji mnogo duže treniraju stoni tenis i jedno to je za mene novo iskustvo koji evo treniram godinu dana i gdje sam došao do četvrtfinala. Svaka čast. Imao sam tu neku malu sreću da dođem. Vjerujte sad, malte ne sve sam imao nosioce, nailazio na nosioce grupa, na nosioce osmina finala, gdje sam to nekako uspio savladat. Zamislite, vodite 2-0 i nosioc grupe vam dođe, stigne vas na 2-2 i vodi vas 5. set, vodi vas 8-9-2 i vi se nekako vratite u taj meč i preokrenete u svoje korist. To je prvenstveno za mene koji godinu dana treniram ogromno, pa tek onda i za moje udruženje Oaza i za moju državu. Šta ti je najznačajnije evo kada su udruženje, šta najviše voliš da radiš osim sporta? Pa jednostavno volim doći tu, družiti se sa tim svojim prijateljima, a to sve ne bi bilo moguće da nemamo ovakve divne ljude dole koji bez jednog malog i trun interesa to radi velikim srcem, s velikom ljubavlju što znači podrška je najvažnija, je li tako? Upravo i ta se podrška, ta njihova se ljubav ne može ni s čim mjeriti. Nemate tog mjerila s čim možete mjeriti. Upravo, nema cijeni. Armine, veliko svjetsko takmičenje Malmö Open u okviru projekta Moje pravo na sport. Koliko dugo je trebalo priprema i koliko je trebalo i financija i svega ostalog da takmičari iz Oaze dođu u ovaj grad i da se takmiče na svjetskom nivou? Ja sam slušajući inspirativan govor mog kolege Irfana i takmičara koji su i kolege Samra, jednostavno sam ostao bez teksta u momentu jer ovo je udruženje Oaza, to je ta atmosfera. Obično kada razgovaramo u udruženju, Armin dođe nekako sam, uvijek je tu na kraju radnog vremena i bio je nekako i problem i saobraćaj i svega ostalog i nikada nismo imali priliku ugostiti i evo takmičare i članove udruženja da čujemo u stvari kako to vi radite i kada čujete ovakve riječi, pretpostavljam da ste ponosni, pretpostavljam da još više želite da napredujete, da uspijete. Tako je, ja sam nekih 12 godina u ovoj priči, kao i volonter i socijalni radnik u ovoj sad na rukovodećoj funkciji. Dosta toga smo prošli. Dosta programa mi realizujemo. Program sporta kojim pričamo dosta danas i medalje i taj uspjeh i ta atmosfera. Ovo je život i to osobama sa intelektualnim teškoćama sam treba dati šansu, rezultati dolazi. To je svjetski nivo, to su ljudi, prije svega ljudi, pa sve onda drugo ostalo. Trebamo svi pogledati ovu priču, doživjeti Robija, Irfu, bilo koga drugog, Vesnu ili neke druge naše članove koji žele da pokažu da su dio društva. Ovo takmičenje postoji preko 40 godina.
to su svjetske klase takmičara. To su ljudi koji su doživjeli, bili su teniseri, profesionalno pa doživjeli neku nesreću, pa u kolicima i recimo nastavljaju. To je nevjerovatan uspjeh. Druga stvar i najbitnija, ovo ništa ne možemo bez podrške ljudi, naravno naših lokalnih zajednica, a u ovom slučaju ne bi mogli otići bez našeg Majrajta koji nam je omogućio kroz program. Već 12 godina radimo zajedno sa njima, investirali su u nas kao jesu udruženje i u naš kanton preko 1 milion maraka. To je dokaz da mi radimo pravi posao. Zašto to govorim? Sredstva, bez sredstava ne možemo otići, naravno. Apsolutno. Inače, situacija u sportu ista, otprilike u cijeloj državi, svi se bore nekako da imaju ta sredstva, bez obzira da li su to profesionalni sportisti ili sportisti sa nekim intelektualnim poteškoćama ili evo sportovi za invalidne osobe. Nebitno u stvari o kojem rangu takmičenja se govori, uvijek imamo taj problem s novicem i nebitno na koji nivo takmičenja se ima uvijek nekako organizatori, odnosno treneri ili evo u vašem slučaju direktor udruženja i samo udruženje mora samo obezbijediti ta sredstva. Mi se nekako zajedničkim snagama borimo. Naša uprava koja imamo jako veliku podršku, naravno naši prijatelji koji su dugo godina sa nama. Mi postojimo 60 godina. Ove godine slavimo 60 godina postojanja. 10 godina sportskih igara u Aziji ćemo obilježiti. 2 velika jubileja. Zašto ovo govorimo? Evo, pričamo o sportu. Ljudi će nas doživjeti kao sportsko udruženje, kao neki klub, drago mi da će nas i tako vidjeti, ali je sport alat da mi pokažemo da su osobe s invaliditetom na nivou da mogu biti i svjetski takmičari, i državnici, i svi drugi ljudi koji rade u svojim lokalnim zajednicama i na većim nivoima. Mi u udruženju AZA razvijamo raznorazne programe koji su jako važni. Kroz koordinacioni odbor organizacija osoba s invaliditetom djelujemo na naravno donosioce odluka da bude u što većoj koristi za našu kategoriju, da osobe s invaliditetom budu prepoznate na raznorazne načine. Mi imamo 2 dnevna centra, o tome smo više pričali i u vašoj kući. Hvala vam što uvijek poklonite pažnju. Mi nekako se trudimo da to sublimiramo i da ovu atmosferu donesemo i pokažemo ljudima da smo mi ljudi koji hoćemo jednaka prava i da smo ljudi koji jednostavno žive tu gdje žive i da na neki način predstavimo ono što i jesmo. To ništa ne bi mogli, kao što rekao, bez naših stvarno jakih partnera. KSC Vogošća prije nekih 7-8 mjeseci izrazili želju, njihova inicijativa, njihove službe, radnika koji tu su, poslali inicijativu prema nama da nešto radimo, da apliciramo na neke projekte. Uključili smo se, evo treniraju, spominjemo Stonotenski klub u Vogošći. Mi smo partnersku saradnju razvili sa Stonotenskim klubom Alađa, sa košarkaškim klubom Burč, sa Bosnom i mnogim drugim klubovima sportskim, a naravno razvili smo saradnju na nivou vlade kantona Sarajeva, Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena i izbjegla lica, na čelu sa ministrom Alkom Garibijom i svim drugim ministrima koji su nam pružali na neki način podršku. Jako nam je bitna ta podrška. Kad kažemo financije, uvijek ja to nekako mogu sa ove pozicije gledati, ne možemo ništa realizovati. Međutim, možemo pokazati da smo vrijedni toga da ljudi koji ulože neki novac, da se taj novac vrati na jedan adekvatan način, da prava koja osobe s invaliditetom u ovom momentu u kantonu malo bolje ostvaruju i imaju pozitivnu priču. Navest ću napraviti jednu digresiju. Mi smo u kantonu Sarajevu usvojili lokalni akcioni plan 18-2021 iz oblasti invalida. Ima tu nekih 5-6 prioriteta. Aktivno smo radili u radnim grupama, ljudi iz ministarstava raznih i svih ministarstva, nije samo ministarstvo socijale, razvili taj program. Lokalne zajednice su prepoznali, evo prvi put u općina Novi Grad je u prošloj godini nas pozvala da napravi se na nižem nivou, na ono što lokalne zajednice rade prema osobama s invaliditetom. I općina Vogošća i sve druge općine mogu na taj način
odraditi te stvari. Već sigurno se ulaže kroz boračku invalidsku zaštitu na neke projekte, na neke programe, prave se rampe. To samo treba uobličiti, staviti jedan dokument, pokazati da imamo smjernicu, možemo zajedno puno više. Trebamo zajedno razgovarati, sjediti, doći do adekvatne rješenja. Vi da kažete svoje probleme, odnosno sve ono što je prioritetno da se riješi, onda lokalne zajednice i svi ostali nivoi vlasti da postupaju na osnovu tih stručnih u stvari mišljenja, odnosno onih osoba koji u stvari trebaju biti korisnici tog prava. Što se inače još dešava u udruženju, kako su planovi za 2020. godinu? Najavili ste jubilej i igara Oaza, ali naravno i proslavu 60 godina rada i postojanja samog udruženja. Je li sve pripreme idu u tom smjeru ili ipak ima i drugih aktivnosti koje morate provoditi svakodnevno? Nažalost, ja ću tako reći, mi nekad moramo aplicirati na ove programe po raznim javnim pozivima. Mi ne smijemo dozvoliti da osoba sa invaliditetom bude projekat, ali nažalost neke stvari da bi mi realizirali, jer smo nevladna organizacija, da mi moramo te neke, međutim mi kad projekat završi, mi moramo i trenirati, moramo imati i neke druge aktivnosti, muzikoterapija, art radionica i sve druge radno-okupacione stvari koje mi radimo i pružamo uslugu u 2 dnevna centra u Sutjesci i u Novom Gradu. Samim tim u ovoj godini planiramo dosta aktivnosti. Obilježavanje 6 godina neće to biti samo jedan dan i neko svečano slavlje, mi ćemo imati nekoliko aktivnosti. Imaćemo dan otvorenih vrata, imaćemo susrete sa svim nekim našim prijateljima. Imamo mi našeg prvog predsjednika udruženja, još je živ, hvala dragom Bogu, i pravimo jedan dokumentarac koji će pokazati koliko smo mi, tako reći, napredovali i koliko smo mi u to vrijeme radili na poboljšanju uvjeta. Roditelji, volonteri, jako važna uloga u cijelom ovom procesu zagovaranja i pregovaranja sa vladom na kantonalnom nivou, naravno na federalnom nivou i svim drugim stvarima, ali mi radimo, mi ćemo uz naše partnere sigurno još mnoge stvari realizirati. U proteklom periodu smo imali renoviranje naših prostorija, prilagodili smo uvjetima da imamo adekvatne uslove za rad. Mi smo mali tim ljudi koji ovo sve prati tokom realizacije raznoraznih događaja. Tu je vrlo mali tim ljudi, ali ima, hvala Bogu, i te roditelje koji žele da se uključe i volontere koji žele da budu dio ove naše priče. Ovog puta bih pozvao da nam se pridruže, da osjeti ovu sjajnu atmosferu. Ja sam to kao volonter osjetio, doživio. Irfan kaže, ne možemo vratiti neku energiju, ja to opet kontra želim reći. Ne možemo se mi napuniti ljudi koji dođemo tu, ne možemo im vratiti koliko je ta pozitivna stvar iz tih ljudi izlazi, da tako pod navodnim znacima stvar izlazi i daje nama jednu posebnu notu. Ima tu ljudi i osoba koji sjede kući i ne koriste nikakve usluge. Međutim, oni znaju da smo mi sa njima, da na neki način pružamo jednu jaku poruku, jaku podršku tim ljudima kroz možda fizikalni tretman, kroz možda banjsko liječenje i neke druge stvari koje možda država treba, ne možda, nego treba, jer je država Bosna i Hercegovina potpisala i ratifikovala UN konvenciju, to uvijek želim da podvučem. Imamo niz dokumenta, strategija iz oblasti invalidnosti na nivou federacije, pa govorili smo o lokalnim akcionim planovima, nižim dokumentima i planovima našim koji mi radimo unutar koalicije organizacije osoba s invaliditetom. Ne smijemo dozvoliti da ortopedsko pomagalo za osobe s invaliditetom bude upitno, ako je to funkcionalno, ako treba da dođe do odredišta ili ne znam ti neku drugu stvar da obavi, a da je to recimo sistem zakazao, recimo donošenje budžeta, neizglasavanjem ti ljudi onda su blokirani. Moramo razmišljati o tome, ne samo osobe s invaliditetom u kantonu Sarajevo, nego i puno više u cijeloj državi imaju slične potrebe, imaju iste potrebe, međutim ograničenja su zakonska da mi nekako u kantonu Sarajevo sigurno neke benefite. Kanton Sarajevo izdvojio 1 milion maraka u prošloj godini za pristupačnost, ove godine planirano još 2 miliona, znači 3 miliona da prilagodimo javne ustanove i javne objekte koji će biti jako važni da osobe s invaliditetom mogu pristupačno doći trenirati, da budemo jednopravni prema svim građanima u
Svakako. Evo Irfan, želim još nešto da kaže za sami kraj razgovora. Upravo tako, naš kolega Armin, prije svega kolega i veliki prijatelj, ovo sve što je spomenuo, ja se prije svega malo vratiti da se zahvalim, ne bi bilo lijepo s moje strane da se ne zahvalim profesionalnom klubu, Stolnotrnesenskom klubu Lađa koji nam je izašao u susret, koji mi je omogućio priliku da treniram tu i gdje su mi ljudi dosta naučili, ima tu još neki finesa gdje trebam da radim i gdje ću naravno tu budućnost raditi. Ali jedna od najvećih mojih želja jeste ta upravo ovo što Armin govori i spominjena je da država treba, jer je ratifikovana ta UN konvencija, da... Ima više sluha. Upravo da treba država da malo po tome poradi. Jedna od najvećih mojih želja jeste upravo ta da svi oni koji žele, neki sport, ne mora to biti stolni tenis, ali evo, ja ne bi imao ništa protiv. Da ima što više stolnotenisera. Upravo, jer trenutno, ja smijem sa sigurnošću reći, upravo sad, ovako javno, upravo moja dvojica kolega ispred mene što su bili su daleko bolji od mene, međutim, osjećaš ih u dobru volju i intenzivne treninge? Upravo, ja im donekle i sustižem u nekim segmentima, međutim, moja je najveća želja da što više se prijavi naših prijatelja koji imamo jako puno, a možda nemaju uslova ili su upravo negdje, ne mogu ja tu, da imaju hrabrosti, odnosno da skupe hrabrosti, da dođu, da pokušaju, ako ništa da pokušaju. Sigurno će to zavoljeti i onda će bi se otvoriti velika mogućnost i da država nešto uradi za nas, jer ukoliko vas bude više, ukoliko budete dizali svoj glas. Jer mi ipak predstavljamo našu državu na najbolji mogući način i kako se zove, trenutno smo na Balkanu, možda u ovom dijelu osoba sa invaliditetom, znači intelektualne teškoće, nas trojica, ja mislim da dominiramo i... U vrhu. Jeste, i tako bih želio da nastavimo sa sljedećim generacijama koji dolaze u to. Svakako. Gospodo, hvala lijepo za izdvojeno vrijeme, hvala lijepo što ste nam uljepšali današnji otvoreni program i što ste podijelili sve ova divna iskustva i divne osmijehe u našem studiju. Evo mi se vidimo nekom drugom prilikom. Ja vam se još jednom zahvaljujem. Hvala vam na pozivu. Poštovani gledalci, ostanite dalje uz otvoreni program. Uskoro se